Bom dia, galera, estamos aqui com o zóio de pombo, se chama Pachuco, o Ceará, o da pesada, e o Johnson. E aí, os amis da vidéo, chaque jour nous lançons des bons live avec mon frère et abonner à la chaîne là la bien pile. Et si on monte dans channel, just clique en commentaire et puis m'abonner à la Ouviu aí, né? Linguagem dele aí, linguagem haitiana. Vem cá, John, você. Tá empilhando melancia. Cearazão ali, ó. Não sei da abacaxi. Só melancia top. O zóio de pombo aqui, ó. Aquele lá, ó. Gordinho. Abacaxi de primeira linha, top. Abacaxi graúdo, filé. Jones atendendo sua clientela. Cafifa Frutas, fruta de qualidade, só encontra aqui, hein? Mãe, tá gravando?